zahvaljujući udruženju dobrovoljaca 912. i 918. SUBNOR-u i ostalim nevladinim organizacijama koje se bave kulturom sećanja, po prvi put obeležavamo po statutu i odluci koju u Vrnjačkoj banji prošle godine, evo tu su, da kažem, specijalni predstavnici SUBNOR-a, doneta je odluka i zvanično, znači od ove godine, od današnjeg dana, obeležavat će se svake godine 28. jul kao dan zastave prijateljstva, svake godine, a ne svake 100. godine. A zašto? Pa zato da se ne zaboravi. Mnogo vam hvala što ste došli, uprkos svim okolnostima i znajući da veliki broj ljudi je sada na odmorima, ali evo, naša dijaspora je uputila jedan specijalni pozdrav iz dijaspore. Mislim da je videoklip sa porukom Marina Arsenijević spreman i nadam se da ćete uživati. Znači, ovo je vrlo specijalna jedna poruka. Marina Arsenijević je čuveni pijanista koji sa orkestrom West Point Akademije poslednjih 10 godina sarađuje kao solista i na videoklipu ćete vidjeti balkansku svitu sa 140 kadeta West Point Akademije i znači posebnu pesmu Hajde Jano, kolo da igramo, kako Amerikanci sviraju taj deo našeg balkanskog srpskog melosa. Specijalno za današnji dan uputila je naša diva Marina Arsenijević, pa evo ja predlažem da poslušamo. Dragi moji prijatelji Srbi i Amerikanci, dobar dan. Posebna mi je čast i zadovoljstvo da vam se obratim iz prekookeanske Amerike, da kao Srpkinja i Amerikanka i kao vitez svetosavskog pacifizma zajedno proslavimo veliki jubilej 140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa. Da se podsjetimo, na današnji dan, 28. jula 1918. godine, američki predsjednik Woodrow Wilson proglasio je poseban dan nacionalne molitve u svim crkvama širom sve američkih država, dok se srpska zastava vijorila nad Belom kućom u spomen na velike žrtve srpskog naroda i hrabrih srpskih vojnika koji su dali svoje živote za slobodu sveta za vreme Velikog rata. Predsjednik Wilson je naglasio da je srpska vojska se borila protiv snaga koje su desetostruko veće i pretrpela ogromne žrtve od preko 1 milion ljudi, uključujući i 60% muške populacije. Ja se danas posebno radujem da će se od današnjeg dana po statutu krovne organizacije Boraca Srbije baš ovaj dan, 28. juli, obeležavati kao dan zastave i dan sećanja na velike žrtve i na veliko savezništvo između Srbije i Amerike za vreme Prvog i Drugog svetskog rata, kada smo zajedno kroz krv i suze pomogli svetu u vreme neizrecivog bola i previranja. Ovaj poseban dan sećanja i jubilej je pretočen u knjigu Srbi i Amerikanci 140 godina kasnije, a ja se pridružujem čestitkama na objavljivanju ovako epohalnog i značajnog istorijskog dela. Takođe čestitam mojim prijateljima Amerikancima i američkom ambasadoru Anthony Gothrieju na 245 godina nezavisnosti Amerike, koji je upravo proslavljen 4. jula ove godine. Dakle, dragi moji Srbi i Amerikanci, dozvolite mi da doprinesem ovoj ceremoniji sa moje dve kompozicije. Prvo, Balkanska svita sa koncerta Marine u West Pointu, Jedinstvo različitosti, kao poklon američke televizije i PBS TV stanice koje su emitovale moju muziku u poslednjih 10 godina. Dakle, uživajte uz moju balkansku svitu, a čućete i Ajde Jano, kolo da
igramo uz pratnju West Point Orchestra. Živeli! My dear friends, Serbs and Americans, it is a special honor and pleasure for me as a Serbian and American and as a Knight of St. Sava's Pacifism to address you today from the United States as Serbs and Americans come together to celebrate 140 years of Serbian-American diplomatic relations. Exactly on this day, 28th July 1918, President Woodrow Wilson proclaimed the special day of national prayer in all churches across the United States, while the Serbian flag was flown over the White House, commemorating, in his own words, the great sacrifice of the Serbian people and their brave soldiers who gave their lives unconditionally for the world freedom during the Great War. President Wilson also acknowledged that the Serbian army fought forces that were 10 times larger and suffered huge losses of over 1.2 million people, including 60% of its male population. So, I'm especially glad to acknowledge that from this day going forward, and in recognition of the faithful advocacy of the Serbian War Veteran Organization, July 28 will be marked as a Flag Day, a day of remembrance that both Serbia and the United States, as allies, were united in the highest of bonds, that of blood and tears, coming together to fix a world in unspeakable pain and turmoil in World War I and then again in World War II. To mark this special day of remembrance in paper and ink, I want to also acknowledge and add my congratulations on the publication of the momentous work, a Jubilee book titled Serbs and Americans 140 Years Later. I also want to congratulate my fellow Americans and U.S. Ambassador Anthony Godfrey for America's celebration this month of its 245th anniversary of independence. So, my dear Serbs and fellow Americans, let me contribute to this ceremony with two of my musical compositions. First, we will do my Balkan Suite from my concert Marina at West Point, Unity Through Diversity, as our gift from American Public Television and the BPS stations that have broadcast my music for the past 10 years. Here is a Balkan Suite accompanied by West Point Orchestral Band featuring traditional song Ajde Jano Kolo da igramo. Cheers!
Point Akademije direktno u salu Narodne skupštine Srbije i mislim da je ovo zaista jedan lep početak, a pošto videli ste da smo malo ovde vodili konverzaciju za stolom, moram da vam priznam da postoji jedna inicijativa čarobna koju moram sad da vam kažem da slučajno se ne bi zaboravila, a to je da na Kalemegdanu, znači tamo gde je 28. jula 1914. počeo Prvi svetski rat granatiranjem rečnim desantom sa Bodroga, Temeša i Samoša, da tu kod spomenika pobedniku, tamo gde vrlo često se održavaju različiti festivali, evo da sanjamo danas na ovaj dan, da se napravi jedan veliki gala koncert i da, eto, pokrovitelj bude Ivica Dačić, predsednik, naravno domaćin da bude predsednik grupe prijateljstva i naravno njegova ekscelencija ambasador da se postara da West Point Akademija dođe i da se napravi taj gala koncert. Ako se slažete, molim vas jedan veliki aplauz. Ako se danas obavežu, to je gotova stvar, ja imam čak i predlog za datum, znači 14. oktobar je dan kada je potpisan trgovinski sporazum, znači 14. oktobar ove godine, znači to je 140 godina od kako su Eugene Schuyler i Čedomir Mijatović potpisali čuveni istorijski trgovinski sporazum. Da li su tu predstavnici kuće Čedomira Mijatovića? Gospodin Petar Marković, možete ustati, molim vas? Jedan veliki aplauz. Znači, potomak ministra inostranih dela Čedomira Mijatovića, Petar Marković sa porodicom. Možete biti ljubazni svi da ustanete. Znači, supruga i sinče. Puno vam hvala što ste danas došli da budete sa nama. Nama to mnogo znači i mi se nadamo da 14. oktobra u Kneza Miloša broj 3 da će biti moguće napraviti jednu simulaciju potpisivanja sporazuma sa predsednikom grupe prijateljstva, predsednikom parlamenta i njegovom ekscelencijom, pa tako da na vreme upišemo taj datum u njihove veoma, ne kažem, zauzete programe. Hvala vam najlepše. Znači, evo zakazujemo sledeći susret, znači danas je 28. jul, dan kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući kao prva strana zastava u istoriji Bele kuće i jedna od ukupno dve koje su se ikada vijorile. Francuska je bila druga zastava. Sad ja znam da bi neki drugi isto volili da im se vijorila zastava, ali žao mi je, to je istorijska činjenica i mislim da je danas jedna vrlo lepa manifestacija i da nam je velika čast što evo sada mogu da najavim predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, gospodina Ivica Dačića, u čije vreme, kada je bio ministar spoljnih poslova, je započeta akcija još 2017. godine, kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući, tako da sudbina je tako htela da eto on bude taj koji će na današnji dan u stvari započeti zajedno sa predsednikom grupe prijateljstva obeležavanje ovog datuma kao važnog datuma za istorijski kalendar Republike Srbije svake godine, zahvaljujući zapravo veteranima, 100.000 veterana i 100 odbora koji su doneli takvu odluku. Predsedniče, izvolite. Raznih udruženja, mnoge teme smo pokrenuli i drago mi je da mogu i ovdje da pozdravim u ime Narodne skupštine, da zahvalim poslaničkoj grupi prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama što je organizovala ovaj prigodan skup, naravno na čelu sa mojim kolegom i dugogodišnjim kolegom i prijateljem, bez obzira što se ponekad razlikujemo politički, što je normalno. I sa zadovoljstvom sam se naravno odazvao ovom pozivu da se obratim i da podržim svaku inicijativu čiji je cilj da još više produbimo odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i u tom smislu pozdravljam i njegovu ekscelenciju gospodina Antonija Godfrija. Šta reći, osim prijatelj srpskog naroda, jedan od najboljih ambasadora koje pamti Srbija, gospodin Antoni Godfrij. Sad će gotov kad smo ti shvalili uvoliko. Puno vam hvala, to je moje
navijački njen numera 1, puno hvala. Ali, gospodine predsjedniče Narodne skupštine, hvala vam na vašim recima. I uvaženi poslanci Narodne skupštine, gospodine Šorbaz, članovi udruženja ratnih dragovoljca, potomci Nikole Tesla i Mihajla Pupina i svi ostali ovdje prisutni koji podržavate našu saradnju, ponosan sam što sam danas sa vama da proslavimo jubilarnu 140. godišnjicu partnerstva Sjedinjenih država i Srbije. Tokom čitave naše zajedničke istorije naši odnosi su počivali na zajedničkim vrednostima. Bili smo saveznici u ova svjetska rata, a i danas delimo istu viziju budućnosti Srbije, da bude bezbedna, uspešna i deo zajednice slobodnih evropskih zemalja. Organizacija današnjeg skupa, koju poslanička grupa prijateljstva organizuje zajednički sa udruženjem ratnih dragovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i udruženjem znamenitih srpskih diplomatskih porodica, predstavlja još jednu aktivnost koju organizujemo u cilju obeležavanja ovog veoma značajnog jubileja 140. godišnjice od uspostavljanja srpsko-američkih diplomatskih odnosa. U to ime, dame i gospodo, pripala mi je posebna čast da uručim ključ poverenja ambasadoru Američkih država u Republici Srbiji, njegovoj ekscelencije Antoni Godfreyu, i da ga zamolim da ovaj važan simbol naših prijateljskih odnosa i istorijskih veza uruči državnom sekretaru State Departmenta, gospodinu Antoniju Blinkenu. To je taj ključ poverenja. Mlada dama, studentkinja, umetnica, ovdje među nama koja se reče da, Marija Solović, hoćete biti ljubazni Marija da se pojavite, Marija? Ovo je mlada. S motivima iz naše tradicije. Potomak Nikole Tesle, Lazar Bosanović, kao i David Vujić iz poznate svemirske grupe Srbija 7 projekta NASA Apollo i predsjednik emeritus Tesla naučne fondacije iz Sjedinjenih Američkih Država, doprineo je ovoj knjizi, čiji je koautor i moja draga prijateljica, ambasador dr. Ivana Nikšić. Da bismo zaista razumeli koliko je značajan lik i delo Nikola Tesla, citiram Alberta Einsteina kada mu je postavljeno pitanje kakav je zaista osjećaj biti pravi genije. Bez okrevanja on je odgovorio, ako zaista želite odgovor na to pitanje, pitajte Teslu. Teslino dostignuće je danas dostiglo ogromnu popularnost zahvaljujući radom mog prijatelja Ilona Maska i njegovim svetskim uspehom sa Tesla električnim automobilima. Dakle, inspiracija za moj najambiciozniji muzički projekat do sada je niko drugi do Nikola Tesla. Teslina Rapsodija za klavir i orkestar biće premijerno izvedena krajem ove godine, a to je zapravo uvod u broadwayski muzikal o Teslinom životu. Danas ću premijerno za vas predstaviti deo Tesline Rapsodije pod nazivom Podizanje Dunava, moju melodiju nade u budućnost. Na planiranom i obećanom koncertu u Beogradu izvešćemo Teslinu Rapsodiju kao i Gershwinovu Rapsodiju plavu u ime prijateljstva dva naroda, Srba i Amerikanaca, dok zajedno gledamo u svetliju budućnost. Nadam se da ćemo se vrlo skoro videti uživo na tom koncertu u Kalemegdanu, a do tada pozdrav od vaše Marine sa delom moje Tesline Rapsodije koje posvećujem
Teslinom narodu. To understand Serbian spirit, look no further than our renowned Serbian American, the great Nikola Tesla, for inspiration and idealism. The unsurpassed achievements of the amazing inventor Nikola Tesla are also documented in the Jubilee book, Serbs and Americans, 140 years later. Laza Kosanovic, descendant of Nikola Tesla, and David Vujic from the famous space group Serbia 7 of the NASA Apollo project and President Emeritus of the Tesla Science Foundation in the United States, contributed to the book, which was edited and co-authored by my dear friend, Ambassador Dr. Ljiljana Nikšić. But to really understand where Nikola Tesla stands in scientific greatness, we turn to Albert Einstein, who was once asked, "What does it feel like to be a real genius?" Without hesitation, he replied, "If you really want an answer to that question, you have to ask Tesla." The great name of Tesla has reached new levels of popularity and permanent recognition by the work of my friend Elon Musk and his worldwide success with the Tesla electric car company. So, the inspiration for my most ambitious musical project to date is none other than Nikola Tesla. The Tesla Rhapsody for piano and orchestra will debut later this year, and it will be a prelude to my masterwork, an entire Broadway musical of the life of Tesla. Today, I will preview for you a portion of a Tesla Rhapsody I titled Danube Rising, which is my melody of hope for the future. At the future concert in Belgrade, we plan to perform the Tesla Rhapsody, as well as Gershwin's Rhapsody in Blue, in the name of friendship between two nations, Serbs and Americans. As we look together to a brighter future, I hope that we will see each other in person when future conditions allow for a gala commemorative concert at Kalemegdan. So, until then, greetings from Marina with Danube Rising from Tesla Rhapsody dedicated to Tesla people.
apsolutno Teslinom narodu, a ne genocidnom narodu. Tesla Mobile, Tesla automobili, industrija, još jedan dokaz da imamo mnogo prijatelja u Americi i da možemo da krenemo napred. Hvala vam, idemo dalje, sad ćemo Lazara Kusanovića. Znači, jedan od potomaka Nikole Tesle, gospodin Lazar Kosanović, znači predsjednik udruženja dobrovoljaca, znači VD predsjednik udruženja. Poštovani prijatelji Srbije i Amerikanci, moj otac Rade rodio se 1903. godine u Pittsburghu u Sjedinjenim Američkim Državama, u istorijskoj godini u kojoj je osnovan Savez dobrovoljaca Kraljevine Srbije, čiji je prvi član bio kralj Petar I oslobodilac. Nažalost, moja baba Milica vratila se sa ćerkom i sinom mojim ocem u Jasenac jer je vukla nostalgija za rodnim krajem. Djed je ostao u Sjedinjenim Američkim Državama i dočekao penziju, ali se također vratio 1922. godine u Jasenovac. Pokazalo se da je to bila fatalna odluka moga djeda, koga su zaklale ustaše Nezavisne države Hrvatske 30. jula 1941. godine u jami pod Klekom. Ja sam samo htjela da pitam da li je Milutin Ilić iz Češke tu? Milutine, da li biste bili ljubazni? Evo jedan primjerak za češkog predsjednika, gospodina Zemana, koji je inače prvi, eto, uputio javno izvinjenje za bombardovanje. Ja mislim da molim kolege da znači rođeni iz 1999. da ustanete i da uručite zajedno sa predsjednikom, da se to fotografiše, eto, za uspomenu i dugo sećanje sa uručkom Nikole Tesle. Samo kratko reći u ime Kancelarije međuparlamentarne saradnje Češkog parlamenta i predsjednika međuparlamentarne saradnje poslanika Jaroslava Foldine, čiji sam savjetnik za oblast Balkana, imam mandat da preuzmem ovu knjigu i da u uobičajenim kanalima ona bude iz poslaničke kancelarije predata predsjedniku Zemanu. Zahvaljujem se za Češke. Čestitam vam još jedan put dan kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući, da se ne zaboravite.